vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai thukin kona Maohing Khosah in Gamsung wa Ukeng ne hon INMUN ding ahung kilai ki tauve lamkai hon ipi ngai to a pha ham ki het son sa sa uhite muntina ni chin to a aki umtai kangpo pi khosa Maohing gam chawang kining kho isa sa u tu in gam ahin ne be ki tauve kangui khopi le haijang ki ka a in sang khat agong ki dun anga asa ding koima a umpoi yai kong paw a pat haijang le cycle ki ka a khodang khat zong agong ki dun ama chal zingovi koima anga asa ading I umde epovi achaina le kangpo pi zong hi infal banga square miles neu cha hung hi te ding mei hleite pukri manungda kiti chu ima hung hi taloading a hi chule haijang kho koma kangui Thomas ground noita zanhi ni kho chun Maohing kho kom JCB a asu kit ole kangui khopi hi Ukeng ne ho in kol a chat thelo wa akoi god u hitam ti hi gel lo the kha chu a hitapoi Ukeng ne hon alampi su uju sanapati langgeza ahlung tai akiti bazar a kona zong alampi sti mu the a hitai ipi ngai to khat to anei u hitam aki sei ukrul lamzot na lampi mindmal lang so do na asem go zingu chu hiding in gin mo umtai chule zan hizan pungko velchun chawang kining a kon in drone ni kholin langa ahung ki thla 18 amuna umhon report anabol vin ikigin zebu angai je KSO Champul District Office kay masat na ni ho pathin khut na thlan do na anamang u phalha ni sim som lathum kumsang ni le som ni langa ni ho chun KSO Champul lam kai tha thlen na kin aki manzo to thlan in tam tha adinga office kay masat pen ni ho a hi to thlan in iza kai pathin umpi na le mapui na ding dei na zal in thin so nakin anamang un a hi hichi achun lam kai thlan do tha zo si hlingset nin a un kin thempu pu reverend lamkeng pastor KBC Central Charles tuibung in tilkho na le pathin he nga wang thumpi na anei pi in hi pathen het chi na bul a hi dungzui a lamkai tha hon pathen he jingpum a na phatam ta ahin to do diu deisa na le tom ngai ta a simlai ho dop sang na dinga panhin la che dingin kin thempu in tilkho na zong anei uvin a hi Moreh Youth Club MYC a kon het sa le thupon Moreh Youth Club MYC in Moreh khopi le akimpel a cheng mi pi ho ko ma het sa le thupon ahung ki nei in a hi Moreh khopi sunga MYC in angai bang a zan le drive duty hung ki bol pan kit ding a hitan kham thei zu ki zo na ho zong aphacha pungup a kha ading chule khangdong kumsom le ge na pat noilam zu ber kiti ho icho sa loading u hi galle to ki chainai lo hi zein koima zan le zukham sawa puma boina sem akitom thei loading kingol sa awa ale a security force ho pin thei loading a hi boina to a le aman mo akipo ding a hi Moreh khopi sunga guchami chom a kon ki vendo na dinga MYC in drive duty hung ki po panding a hitan mi pi hon nei na het them over nei hin to so jing ding ovin zong tim na ahung ki nei e Moreh phalha ni sim som lathum kumsang ni le som ni lenga SD Information Secretary Moreh Youth Club MYC source from the Tingthang Post Jharkhand gama samvat kiti kingon a panladinga KSO General Headquarter in Palaisol zanhi ni khojun samvat kiti Indian Gamsunga Tribal Lamkai ho kisu khom na a panlading in KSO General Headquarter in Palai Anasol in ahi hiji kingon na dinga Palai ho chu kuki in P Manipur VP Zangmang Hawkim in KSO General Headquarter Office muna flagging off anabol in chule avai konding hozo se Reverend Khwala vai phe in wang thumpi na tauna anei pi amaho hi nisim somlanga apat nisim somla ko sunga Jharkhand mana kimang chading a hi vin namlam za chom chule gale to je a gen thei ha sana ito ho hi ahung ke khomi pi ho ko ma sei phong na zong anei dingu a hi heading chu Indian sunga state 27 na kon tribal delegates ho hung ke khom ding a hi vin hi chikin gon sunga nunga lili in zong gal a gen theina atu ho personal experience sei na phat zong amanding a hi chikin gon a dia KSO lamkai mo po ho chu a hi ule Gracie lam kholing Alice ngai pi hling le golung mon hawkip
ama ho se lamkai na ahi hungki mangchadingu ahi. Source from the Tingthang Post. Phalthani simsom lani kumsang ni le somni langa ni khojun sangkai ho a infal a kon pangal bike rider so to ki boina ana youth club in thil so chungchanga hilchit na ne phalthani simsom lani kumsang ni le somni langa nidan sagi velchun ukrul district sunga sangkai ho a kon khomi phabeble infal a kon Ukrul mova kev songkul va chi hungkile pangal ho kika boina anasu in hi pangal mi somthum lali motorcycle somla segi a hungki buho sangkai ho a akinga apana wa chan hoilo atho zi uvin kina ana asu in altaf hushan kitipa kingzong anabongi akiti Phalthani simsom lathum kumsangni le somni lenga ni khochun Sangkai Youth Club SYC in Hilchitna thu so chungchanga Hilchitna aneina achun kiboina chu chan hoilo zi a anaso hi in zatle namsa kho ki honna a kon a hipoi ati chule SYC in thupon abol na achun hiji rider ho chun khosung achun boina asim umfin thilpha dei mi phabebin apho thipwang ovin anangai povin hiji ki boina zi chun mon nei lo mi khazong anaki sukha in cycle PHCA zanding in anaki po e Chuzovin Sanapati a Getwell Hospital a anaki pukit e ati hitabang khosunga dan le mon ho dan se lava akoi zi ova khomi alunghang phabebin akimai topi ovin ahile kina ana ana so khatai ahin hichi zan mama jun litan police station officer in charge head pi in ki ho chamna ana taitin youth club ma kon thu phone ki bol jun aseye Sangkai Youth Club chun hichi thil so chu chan khanchan hoilo zi a so hi in mi pi hon za le nam ki ka ki het hiel na lampanga heido loading in tim na ani source from Nitin to So Daily News Kugite hi EPZA Center in Kuki State or UT api inom lo ahidem akhat na lamkai ho le mi pi te ki thuto lo mi pi le lamkai ho pangkhom lo lamkai ho zong pangkhom lo mi pi zong pangkhom lo ani na Indian Constitution noya state or UT pi dinga qualified Kuki nammin pomlo gamdang mi illegal migrants refuse le foreigner kiti Kuki zoro zomi le Israel mi tamta Kuki ti lo Kuki zo kiti zong hitay loading ahi athum na in Indian government in recognize abol Kuki nammin dalha illegal migrants foreigner le refugee ahi lo le state nei sa ho mina political demand ki bol ali na in Kuki lamkai ho sumle lampi chom a kithu ta ana nei umlo nammin kisan hiel le thei ti chu koima ta san chang lo di ahi anga na nammina boite lamkai kitub umlote mi pi thanei na umlote mi pi le lamkai kithu to lote chu state or UT kiti chu separate administration khat pi dinga lingzo nai lo hi ve ti na hi asagina gamnei te dan a mei hlei te nop lo zi azong central in state khat intrigity chu amo su ke theilo hi mei hlei ten kanom tauve ti a asei theina diwa chu kukiten national highway ho block ngai mei hlei ho kap ngai hi aget na a chule manase KNO zo kiti ho UPF in Manipur intergiti su ke lo na dinga sign an bol hlan chu anong la do kit hlan lo ze hi by sasang hauki source from Kuki United Thuso hi chan akichai tai thuso aba nang ai khom ke dingin lem ne hi chiwe thuso hin ngai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed